Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu ću vam pokazati kako da se našminkate za svaki dan sa proizvodima u vrijednosti do 50 konvertibilnih maraka. Proizvode sam našao u DM-u, tako da ih tu i vi možete da potražite. Kada je puder u pitanju, ja sam odabrao novi Aurin puder, dakle ovaj Total Pro. Tako da ćemo da krenemo sa tečnom podlogom. Gledao sam da je cjenovni rang svih proizvoda koje koristim tu negdje do 50 maraka, odnosno 60, ali uvijek možete da nađete neki proizvod na sniženju, tako da se to u suštini uklapa u cijenu od 50 konvertibilnih maraka. E sad, ona na licu već ima svoju dnevnu kremu, to je znači neka rutina, jer obično primere nikad ne preporučujem, zato što primer ipak treba da vam odredi neki šminker ili neko kod koga već odlazite na šminkanje. Dok za samostalnu upotrebu primeri dosta znaju da kožu zamaste, zasite i svašta nešto. Tako da ipak sam za tu varijantu svoje dnevne kreme i stavit ćemo samo jednu kap ovog tečnog pudera. Dakle, ova količina bit će dovoljna za čitavo lice. Puder što bolje utapkate, on će bolje da vam traje, tako da... I ovaj puder vam je onako malo jače teksture i prekidne moći. Ukoliko nemate problematičnu kožu, obavezno uvijek stavite malo više krema, malo manje pudera, dok za one druge je omjer obrnut. I nikad nemojte da pretrpavate puder, zato što to se onda jako vidi, a ne dobijete nikakav apsolutan efekt. Dobro. Nakon pudera uzet ću, također sam odabrao Touch Up Pro korektor od Aure. Sad, što se tiče pudera u kamenu, ja volim u DM-u da kupim set za konture od Trendy Tapa. Ja sam taj setić, pošto mi je bilo ovako lakše, uzeo, dakle, pokušam da vidite, znači setić za konturisanje, treba mi znači ova i ova, ovu srednju izbjegavam uvijek. Tako da ću ja kao puder iskoristiti puder u kamenu, ovu najsvjetliju zatvorim. A ovaj set možete da kupite po cijeni od 12,5 maraka, mislim da je tako nešto. Mada dosta često on bude i snižen, tako da njegova cijena bude otprilike oko nekih 9 do 10 maraka, ali s tim što u čitavom tom setu imate apsolutno sve, i bronzer i puder u kamenu. I meni kao šminkeru je trajao nekih, kad sam ga dobio na poklon od same kompanije, meni je trajao nekih otprilike 2 mjeseca. Ako meni može biti 2 mjeseca, može i vama vjerovatno 3 do 4, ali bože moj, zavisno od vaših potreba. Kad sam ovaj dio sad uradio, dakle govorim o dnevnoj i poslovnoj varijanti šminke, uzet ću drugu četkicu za ogljenu kosu
da malo samo dakle od resice uha ka nosu. Kosu lupaju. Došli smo sad i do samih očiju. Ja sam razmišljao dugo šta danas da vam pokažem, pa sam odlučio da to bude Essence paletica, dakle ova, u tim nekim prirodnim tonovima, ali i jačim, to je dnevna večernja varijanta. Ja ću da vam pokažem jedan kalup kako da se našminkate za svaki dan i da to prosto možete lako da koristite i da kreirate, pošto vidim da dosta šminkera najčešće i radi po tom kalupu i onda zašto ne biste vi same znale da se našminkate po tom istom kalupu. Uzet ću prvu nijansu, neku smećkastu, ovako dakle ovu, obavezno otresite svoju četkicu, napravite ovalni luk, ja recimo nikad se nisam susretao s ovom paleticom, ali moj prvi utisak da se ne trese, to jest da se ne trusi. Uzet ću sad ovu roskastu. Dakle, pravite taj poluluk, da kažem orbitalu, oko samog luka. Dakle, ovo što vam pokazujem, to vam je isključivo kalup koji šminkeri obično i dobro. Sad ću da uzmem ovu tamniju smeđu i da je nanesem na taj sam ćošak oka. Dobro, da vidim. Ok. Sad, za tu srednju uvijek koristite prst, zato što generalno te sjenkice sa sedefom najbolje prijanjaju kad se nanose prstom. Ja sam uzeo ovu neku roskastu sedef zlatnu. Za dole ispod ponovit ću isti postupak, dakle uzet ću ovu sedefastu, ovu mat smeđu. Otresite uvijek četkicu, gore plafon. Ovu recimo sjenku stavljam da bi vaše trepavice izgledale gušće kad na kraju stavim maskaru.
Sad ću da iskoristim ovo rumenilo od Aure kao highlighter, odnosno i rumenilo i highlighter, pokazat ću vam i kako. Dakle, ukoliko želite da imate onaj glow efekat na licu, a da je to rumenilo kako treba, odnosno da ne volite rumenilo uopšte, ni roskasto, ni breskasto, ni bilo kako, onda kupite nijansu 218 i s njom možete da postignete takav efekt. Dakle, sad sam ovo iskoristio kao rumenilo, a sad ću da iskoristim kao highlighter. Dakle, uzet ću dobro promiješati i uzmete svoj fiksator koji svi sigurno imate, neki, bilo koji. Ja trenutno nemam taj od Vema. Dobro napršćete i sad ćete da dobijete okreni jednu stranu. Dobro, može druga. Dakle, potpuno prirodan highlighter. Eto ga, dobro. Ok. Viš kako da vidim. Ok, može toga još. To baš je dobro. Po želji, ali ja obično volim kad je nešto tako. Ja volim da se to meni. Sviđa se. A ovaj recimo highlighterčić vam košta nekih 7 maraka. I može da vam bude pola godine sigurno, ako ste neko ko voli više highlightera i ko će to stalno da tako pršći da se s tim igra, onda vam treba možda 3 godišnje, što u suštini i nije uopšte tako loše. Dobro. Sada izvučemo famozni liner koji malo ko zna da izvuče. Ja sam odabrao od Aure ovaj Winged Up Sensitive, ovaj bijeli. Dakle, za one kojima oči suze i koji imaju stvarno nekih problema. On ima jako tanku četkicu. Ali dugo drži. Sad. Famozni liner, kad ste već izvukli tu senkicu, samo povučite lagano u tom pravcu ka gore. Sad ne otvaraj, dok ne ulažem. Pošto nisam siguran da li ovaj mora da se suši. Dobro, nek se ne sušno. Ja pređem na drugu stranu. Linerčić je gotov, samo nek se osuši. Još jedan proizvod s kojim ću ja da ovaj make-up look upotpunim. Dakle, ovo dosta što ste vidjeli vam je u tom nekom cijenovnom rangu do 50 konvertibilnih maraka. A ja ću sada iskoristim i ovaj kremasti highlighter, također od Aure, koji ću na ovaj da nanesem da bi dobio taj kao vlažni efekt. Za one kojima highlightera nikad dosta. Skup
najskuplji mogući efekt. Kao da ste nanijeli ne znam kakav highlighter, dakle za one koji vole highlighter i one koji ne voli highlighter, ali eto, žele ipak malo da dobiju taj neki prozračni izgled. Pa ga onda onako čisto malo stave kao rumenilo i eventualno dodaju za večernji izlazak da to izgleda malo efektnije. Sad što se tiče obrva, ja sam uzeo od Aure ovaj neki setić, piše da su sjenke, međutim po meni ovo su sjenke za obrve. Dakle, paletica broj 1, dakle uzet ću ovu svjetliju. Da vidimo kakav je setić za obrve. Obrve uvijek gledajte da vam nisu napadne i gledajte kad ih crtate da to izgleda što prirodnije. Ovaj set vam je negdje oko 10 maraka i može da vam bude jako dugo sad. Ono što je najosnovnije za šminku jeste puder, korektor, puder u kamenu i neka paletica sjenkica. Tako da u tom cjenovnom rangu uopšte nisam prešao tih, opet kažem, pomenutih 50 maraka, ali sad ko voli da to bude malo onako glamuroznije, malo ljepše, ukoliko ima nekih nedostataka, neki će se fokusirati i na nešto drugo, kao što je recimo ovaj setić za obrve ili tam slično. Obrve su gotove. Tako da. Uglavnom, kad su obrve u pitanju, vi kombinujete više boja, ne samo jednu, onu koju smatrate da vam je ta savršena. Što se tiče ovog za usne, ja sam odabrao malo skuplju, a to je od Bourjois. Dobro. Dakle, dobili ste sa tim rumenilom i ovim highlighterom najskuplji mogući efekt. Kao da ste nanijeli ne znam kakav highlighter, dakle za one koji vole highlighter i one koji ne voli highlighter, ali eto, žele ipak malo da dobiju taj neki prozračni izgled. Pa ga onda onako čisto malo stave kao rumenilo i eventualno dodaju za večernji izlazak da to izgleda malo efektnije. Sad što se tiče obrva, ja sam uzeo od Aure ovaj neki setić, piše da su sjenke, međutim po meni ovo su sjenke za obrve. Dakle, paletica broj 1 i da samo nađem četkicu za samo izvlačenje. Dakle, uzet ću ovu svjetliju. Da vidimo kakav je setić za obrve. Obrve uvijek gledajte da vam nisu napadne i gledajte kad ih crtate da to izgleda što prirodnije. Ovaj set vam je negdje oko 10 maraka i može da vam bude jako dugo sad. Ono što je najosnovnije za šminku jeste puder, korektor, puder u kamenu i neka paletica sjenkica. Tako da u tom cjenovnom rangu uopšte nisam prešao tih, opet kažem, pomenutih 50 maraka, ali sad ko voli da to bude malo onako glamuroznije, malo ljepše, ukoliko ima nekih nedostataka, neki će se fokusirati i na nešto drugo, kao što je recimo ovaj setić za obrve ili tam slično. Obrve su gotove. Tako da. Uglavnom, kad su obrve u pitanju, vi kombinujete više boja, ne samo jednu, onu koju smatrate da vam je ta savršena. Kad je olovka za usne u pitanju, ja sam odabrao ovu malo skuplju, Bourjois, mada vi možete da uzmete jednu rimelovu,
koja isto nije loša, cappuccino se prodaje u enormnim količinama i nikad je nema na stanju. Ona košta oko 3,5 marke do 3,70. Ja sam uzeo ovu neku buržoa od 12 maraka, tako da u skladu sa svojim budžetom birate i olovčicu za usne. Od Catrice'a ovaj novi ružić i od Aure Drama Queen koji reklamira trenutno Nataša Bekvalac i uzeo sam ovaj neki boja mesa, to je broj 20, dakle ovaj ružić broj 20, tako da je to bio moj neki izbor. Sad vidjet ćemo kako to u suštini na kraju izgleda. Dakle, upotrebio sam broj 0,70 od Catrice'a i sad ćemo to sredimo. Dok čekam da se ruž sasuši, ja ću da stavim maskaru. Sad, što se tiče maskare, nisam uzimao maskaru, koristim svoju, ovu od Art Deca. Ali ono što dosta djevojaka koristi i što sam dobio dosta preporuka od samih žena jeste maskara od Essensa, neka crvena i neka plava je valjda od vodootporna, šta već. Tako da su obično njihove preporuke bile vezane za tu maskaru, dakle najbolji proizvod po najnižoj mogućoj cijeni. Dobro, sad malo gore plafon. Jednostavni look, a sad ću vam pokazati u narednom videu koji ćete vjerovatno gledati neke sredinom setnice, kako da se našminkate malo jače, dakle da nadogradite svoju dnevnu varijantu zato što žurite na sastanak, to jest sa sastanka na večeru, nemate puno vremena, a morate da se malo glamuroznije pripremite i sredite.